Seo a Measadh litreachaidh. Fuair tú piece paper ein agus pencil, neo bórs geal agus peann. Jin pause ar a video seo son na ruútan sin ain. Ok, na a haid déisiil heisi na dul a scríbig na harfin 1, 2, 5. Déisiil? 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4 dot, agus 5 dot. Ok, nuair a haid déisiil, ha mi a dul a léifig amach na fachlin acu, agus ha síise a dul gan scríbig. So I'm going to read out the words and you're going to try and write them. Okay, fachgul a hún. Fós. Fós. Fós iad. Fós. Jin pause the video show my aim to. Pause the video if you need. So. Fachgul a Fúcht. Fúcht. Fúcht and card suas. Fúcht. Fachgul 3. Fog. Fog. Fog iad. Fog. Ar a bhí céthir. Iad. Iad. Ha iad an seo. Iad. Agus an fearmíorig. Ar a bhí cóig. Achge. Achge. A bhfuil rúm achge. Achge. Ok, jin pause the video my aim to. Agus nuair a haid déisiil héad sin haris na freigarstin. Ok, bheith siú déisiil son na freigarstin ein. A chéad achgul. Fós. Fós. P, he, son an uam f, ein. So p, he, ó fate, s. Fós. Ok, fachgul a P, he, ríist son an uam f, ein. P, he, u, t. Fúcht. Fúcht. Ok, ar bhí 3. Fog. Fog. P, he, ó fate, g. Fog. Ar bhí céthir. Iad. Iad. I, a, d. Iad. Agus an fearmíorig. Ar bhí cóig. Achge. Achge. A, c, a. Gléfa. Kevin and Dúdú urge. J chud dirif. Nio chu firis the sin. How easy or hard was that? Let us know.